Li f'Malta jagħmel sajf li jissejjaħ bħala infern mhux xi ħaġa ġdida. Iżda din is-sena bosta nħażdu hekk kif wara rebbija li donna kienet kontinwazzjoni tax-xita, riħ u temp frisk tax-xitwa, s'issa Ġunju kien ikkaratterizzat minn sħana qawwija u temperaturi li l-infern minn norma tas-sajf. Fil-fatt, l-ogħla temperatura reġistrata din is-sena diġà qabżet l-ogħla temperatura tas-sena l-oħra. Iżda fadal iżjed, hekk kif matul tmiem din il-ġimgħa, l-ogħla temperatura mistennija tqarreb l-40 grad f'mewġa ta' sħana fil-Mediterran li l-awtoritajiet Taljani laqmu bħala luċifru. Iżda jidher illi dawk f'pajjiżna f'dan it-tmiem il-ġimgħa sabu mod ta' kif ikkampaw minn dawn it-temperaturi. Żorna l-belt fejn staqsejna lil uħud dwar x'qed jippjanaw li jagħmlu biex itaffu kemm jistgħu mis-sħana li diġà bdiet taqtalna nifisna. Kien hemm min qalilna li se jobdi parit tad-Dipartiment tas-Saħħa u jevita l-agħar ħinijiet tax-xemx. Noqgħod għaddillu, ma noħroġ fl-erba' fis-satejn. Grupp ta' rġiel li sibna ħdejn il-qorti qalulna li ma tantx se jibdlu r-rutina tagħhom. Kif qed tarana bilna fuq il-bank, nittraħalħu bistħana. Biex quddiem il-fon jew taħt l-air condition. Fil-waqt li nies oħra speċjalment turisti qalulna li se jerħula saħdejn il-baħar. Stay home for condition. I'm only filgħodu, is-sitt seba' u nofs amur for baħar, swim, and 11 o'clock I'll stay home. Maybe go to the beach? To the beach, doing snorkeling, and to take the boat to discover Malta. Ma stajniex ma ninnotawx ukoll l-ammont qawwi ta' nies li dehru b'xi ġelat f'idejhom. Staqsejna lil bejja tal-ġelati dwar x'tip ta' ġelati huma l-iżjed preferuti. It depends a lot about the nationality of people. I think English people would prefer vanilla or chocolate, so like classical flavors, and Maltese people more sorbet. Strawberry, lemon, like something more refreshing. Min bil-ġelat, min taħt l-arja kkondizzjonata u min ħdejn il-baħar. Jidher li għal ħafna is-sħana mbassra li se tagħmel ma tantx jidher li se taqtalhom qalbhom milli jgawdu dak illi għall-bosta huwa l-isbaħ staġun tas-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.